khuluma ndoda ungathuli. Yeah. Sizokhulumisa amadoda. Yeah. Sithokoze. Right, but Mahlangu niyaphila baba? Siyaphila babethu singezwe nina. Hayi siyaphila. Sihlala sibhekana nezinkinga every time. Kunjani? Izinkinga eziconcern kakhulu ifamily yonke. But kakhulu sibhekene nezinkinga ezibhekene namadoda. Kunjani? Because amadoda sinezinkinga kodwa asikhulumi. Amadoda siyababelwa kodwa asikhulumi. Sibona amadoda egcine azibulala. Singazi ukuthi inkinga ibe kuphi. Ngenxa yokuthi indoda ayikhulumanga. So namhlanje sothi khuluma ndoda ongathuli. Inkinga dagibelana. Awuzweki. Amaninja walahlana. Masithi amaninja walahlana baMahlangu sisho ukuthi amadoda walahlana. Enye indoda mayiwile, enye indoda iphakamisa enye. Bese sihamba sonke. Siphethe ihloko esibalulekile namhlanje baMahlangu. Indaba yisithembu. Ngicela sikhulumisane ngendaba yesithembu. Sikhulume nababukeli bekhuluma ndoda ungathuli ngesithembu. Umbuzo wami oqala siyini isithembu baMahlangu? Isithembu kulapha ubaba ashada amakhosikazi mhlambe mabili kuya kwamane kuyaphezulu nje. Indlela amandla endoda ingakho afika khona. Okay, singasho njalo. Asibeki ukuthi no uthatha 5 noma uthatha 2 noma uthatha 3. Asibeki isithembu ngoba njengoba wazi neBhayibheli yasho khona bebana ngakhi. Isithembu asibeki kuya ngokuthi indoda iqine kangangani. Le family bazwana kangangani. Ukuze kwenzeke ngoba kokuthoma izibusiso uzithola efamily. Awukwazi ukwenza ifamily ingakhambelani nayo. Leyo nto ngeke iye phambili. Siya ngamandla wendoda. Siya ngamandla wendoda. Uthi nginamandla kangakanani, ngijime kangakanani. Njalo. All right. So isithembu iprocedure yokuthatha isithembu ikhamba njani baMahlangu? If ungasindalela yona kahle ngoba nokubona la ema TV ubona indoda isha umfazi wayo ngesurprise. Ifika nomfazi la nathi nangumfazi sengicela isithembu. So indlela enhle nendlela ehloniphekile yesithembu mafuna ukuthatha isithembu indoda iprocedure nje yonke yesithembu ihamba njani? Thokoze babuthabethe isithembu sisibusiso. Ngisho njalo. Mara mawusenza ngendlela yakho. Okay. Ngoba leBhayibheli liyasho ukuthi abafazi baningi ukudlula amadoda. Lokho kukutshela ukuthi vele abafazi kufanele sithathe isithembu. Banele. Isithembu sikhamba kanje. Abantu abasasikhambisi ngendlela yakho. Okay. Njengoba usho ubaba vela athi athi ngithole nasi intombi ngifuna uyichata. Akusiso iprocedure yesithembu. Okay. Ke ngithombe la isithembu kokuthoma kukhona isithembu sokuthi ubaba kare ukuthatha. Okay. Kukhona isithembu sokuthi kunesimo endlini. Okay. Ziyahluka lethi. Ke ngithombe ngesithembu sesimo. Kuyenzeka ubaba nanguthethe nakathetheko uma ngapha ngendlini akatholi bantwana. Into elula. Ubaba sibahlezi mhlawumbe iminyaka eminingi bazama ngendlela bazama ngakho. Then uzohlala phansi noma. Ukuthi mara uyabona ukuthi siyaluphala. Iminyaka ikhambile. Alright. Manje kubani ozokuvusa lekhaya? Okay. Ngoba akukho umuntu ozakuvusa ikhaya mase kunje kuyabhala. Bese bayakhulumisana ke bafinyelela endabeni yesithembu. Okay. Bese umama nguye othi kubaba ngizacala ukuthi ubaba kubani esingakhe sizwane umuntu ongakhala umusi. Mhlangu kusuyibambe kancane. Ngiyibamba ukhamba kakhulu be. Dewe imbuzo ngakhona. Uthi even izinto mazingahambi kuhle la ekhaya. Kuba umama othi kubaba, kuba ubaba othi kumama. Okay isithembu. No, angithi bahlezi bayakhulumisana. Nabakhulumisana. Kuzokufinyelela la ubaba aveza le point engilisholo ukuthi phela asinandlalifa. Okay. Okanye asinamntwana. Kulendlu le. Bese ke abuze mara singenza njani? Bese sebayabonisana mhlambe ubaba ngavela nombono umama ngavela nombono. But kanenge uvela nobaba. Ukuthi mina bengicabanga ukuthi nasingathola umuntu unkosikazi ukuthi mhlambe angesizame ukuthi angeke aba nabantwana. Bese ke mara ke umuntu ofanele avume ngumama. Umama naqeda ukuvuma uzokutshela yena athi baba ngiyakuzwa. Nami ngiyabona ukuthi ayisesihlulekile. Njoba sihlulekile. Ngizocala ukuthi singenza njani.
Mhlawumbe ngifuna lana uthi sizoqala ukuthi siyenza njani. Yeah. Futhi kuyoqala umama. Uyoqala ubaba. Kuqala umama. Mhlawumbe mina iyangirara message. Khumbula ukuthi ngithe kuwe isimo. Yeah. Akusigareko kababa. Isimo. Okay. So umama fanele afune umuntu azokhambisana naye la ekhaya bazokuzwana. Okay. Because wena baba yokuthatha omunye uvela naye lepitrative. Yeah. Sidakwa nakafika labantu mama bazwane. So mhlawumbe lewe usho ngakhona usho ukuthi umama uyofuna umfazi Yeah. for indoda yakhe. Yeah. Oh, Jesus. All right. Then bese ke kuyakhulunyiswana then sebayayithatha ke bayisa efamily. Yeah. Mhlambe kubo khabo mama khabo baba. Ukuthi thina sesifinyelele kulesiphetho lesi. Bese bayaba bless. And then bese ke kuyakuthonywa ke kufunwa loyo muntu and nawumfuna phela mama nakamfuna athi mina ngibone nasi into useswa kwa ubani wakwathabethe. Ubaba naye unelungelo lokuthi ngeke ngimkhona. Ke ngambona enza 1 2 4 angeke ngimkhona yabona. So lapho kusho ukuthi kuya ngokuzwana kwabo ukuthi boyithulo umuntu bambona njani. Yeah. Angalivusa likhaya ngoba kufuneka umuntu ozokwenzani ozovusa ikhaya. Yeah. Ezwisisa. Ikhamba njani. Okay. Ile yokuthoma le. Okay. Before singena kule S2. Ufuna sihlalise kahle hla. Ukuthi indoda ingashaya umfazi ngesurprise. Akusisimo kuba sivume isimo sala ekhaya. Mhlamba kunabantwana la ekhaya. Kufanele ubaba bahlale phansi nonkosikazi wakhe bakhulumisana injalo ukuthi no la ekhaya asiyabona ukuthi abantwana bekho. So actually fanele azoqela kunkosikazi wakhe. Bese unkosikazi kube uye oyofuna umfazi omunye for indoda yakhe. Uyibeka njalo hla. Ibeka edenhle njalo. Okay. Injalo. No yezwa kahle. And then bese mara no baba godu unali ilungelo lokuthi athi ukuthi lo muntu onginikela yena mina ngeke sizwa. Yeah. Ama reason nami ngila ngoba kosazwane nabo boyithu. Khumbula lo muntu uzovusa ikhaya. Yeah. So kokuthoma fanele athobele ubaba athobele umama. Okay. Uyabona. Ngoba nakenda isithenjini nawenda babuthabethe. Umama zala loya ubaba kaMama. Umama kaMama. Umama. Yeah. Awuse engizofuna. Yeah. Uya wena ufuna isithembu umama wakho akusese ngimama zala. Umama zala walomfazi wesi2 sengilo unkosikazi ukuthoba. Khanga uthini manje? Ngisho njalo. Nguye okufanele amfundise umthetho wala ekhaya. Ngithi lo wokuthoma ofunda kumama zala. Umama. Yeah. Mangithatha lo semasengilamanisi. Umama wakho akusese ngimama zala. Amen. Mama zala ngilo. Umthetho uthatha kulo. Okay. Yonke into la ekhaya uzoyithola kulo. Nasikhuluma ngelimi la emhlabeni. Umama zala seyisenior. Oh yeah. Yeah, iguide ukuthi uyabacala ukuthi abomakoti bami baphila kuhle. Yeah. Mhlambe nangabe uyabona ukuthi ngathi kunento ephaphalaza kwabize lo mdala athi asilungisela. Mara lo mama zala yakhe ngilo. Thina ke ngesikhethu isindebele ingazi amanye amasiko. Siyavunulisa. Akavunuleli ngakwethu. Okay. Ngaphambili ngapha umamkhulu avunulela khona. Uyokuvunulela ngakwami. Ngakulo mfazi omkhulu. Kwakamkhulu. Exactly. That's why kungumama zala. Hlangode when usiletha ngakhona isithembu. Ngesuku lesindebele. Yeah. Sihlelekile. Yeah. Net abantu yibo esisiyenza kabi. Injalo. I-reason ukuthi senze kabi I think asifundiswanga ukuthi indlela yokuthatha isithembu ehloniphekile yile yipi. Yeah. No kanengi abantu abathatha isithembu babuthabethe basuke bangathatha isithembu kusuke balaya. Phela kukhona ukuthatha njengoba ngisho ngesimo. Yeah. Kukhona ukulaya. Okay. Yabona. Yeah. Thola ukuthi impilo ayikhambi kuhle phakathi nonkosikazi. Yeah. Unokuthi alungisa ama problem athi ngizokufuna omunye umfazi. Ukulaya lo kwakusisithembu. Okay. Isithembu ngisithatha ngikhamba kuhle ngendlini kunayo kini kukuhle. Yeah. Mara ngithatha isithembu. Umama jabulile. Yeah. Yayibona. Ngihlale phansi naye ngikhulume ngimtshela izizathu zami ngoba naye uzongibuza vele athi akuyini engingayenzi wrong. Yeah, uzokubuza vele. Bese nkosana ngimchazela ukuthi no mina isimo sami. Yeah.
ngiyathanda ukuthi ngingaba nabafazi ababili abathathu. Oh lapha kunasimo lapho Lapha ayisile yesimo. Akusi problem yokuthi Yeah. asithola abantwana la endlini just nje lapho ukuthi sokhala kwakho. Yeah, sokhala kwakho. Okay. Uyayizwisisa manje abantu ithi into nayingakhambi kuhle. Yeah. Kuhle la ngendlini. Yeah. Athi ngizamlaya umfazi ngiyokufuna umunye umfazi. Yeah. Uyabona? And then manjalo ke Hlangu. Yeah. I-procedure nakhona ihamba njani? Mina sengizifunela lo mina ngimfunayo manje. Yeah. Umfazi nakhona uyongifunela or ngiyofuna lo karwa yimi. Ikabili nakhona kuyoba ukuthi nalo mfazi ni approachana njani nizwana njani. Okay. Uyayizwisisa? Yeah. Umfazi na uzifunela ngisimo sokhala. Yeah. Uzokukhulula nakumfazi ovuthiweko. Yazi ukukhululela ukukhululela kudelanga ucake kungezi kuyi. Ngoba siyacakeka. Yeah, ilanga sowucedile umfake la ngendlini nawuthonga manje ugida ngenyawelo wani uthi mangu athi wo wathi ngikuvumele ngikuvumele. Yeah. Asi drive lekhulu. Okay. Uyayizwisisa? Okay. So that's why ngithi sihluka lapho ngesimo. Yesimo include umama kakhulu. Yeah. Then le yayobumna ejabulisa ubaba. Ejabulisa ubaba. Yeah, leyangijabulisa. Umama uzovela vume na kungumama uvuthi. Maya bomama banje abasavumi vele. Kuba ivuruvayi mara ke umama ohlelekile owazi indaba zakhe nokuthi uzokwenzani kwamahlanga. Hayi uzokuvumela athi thatha baba. Bobone ba. Bone ubani bathi awakhamba umthatha. Mina nginankinga nethi nakazokuhlonipha. Into azokutshela nethi nakazokuhlonipha. Kwenzelela ukuthi lelanga kurara. Zikuchisa uthi ubuyela kuya ade nguwe mzwathi uyamfuna. Uyayibona ukuthi ikhamba njani. Alright. So Mahlangu ngicabanga ukuthi abomama kufanele bafundiswe ngesithembu. Exactly. Ukuthi iprocedure yokuthatha isithembu injani. Also nabo baba bafundiswe. Kufanele bafundiswe ngesithembu. Because ngiyacabanga ukuthi sikhulela la elokushini Mahlangu sinawo. Yeah. Akusibaningi amadoda aziyo the way wena onolwazi nakhona ngesithembu. Even ngaba amandebele yonke imhlobo umuntu uzenzela nje the way naqabanga ngakho nathi. Sengiyacabanga ukuthi bokungaba kuhle ukuthi mahlangana ukukhuluma ndoda ongathuli nike nizeni nani Mahlangu ubukhosi nithi no madoda asike sinifundiseni ngokuthatha kwesithembu. Akusikinga baba lokho kubaluleke kakhulu ukuze sibuyele emasisweni. Yeah. Vele kumele sikwenze. Yeah. Ngoba na ungathi uqala igeneration yanje awusilahlekile. Yonke into siyenza vele nje ngathini politiki. Yonke into yethu siyayipolitika ugcina uzipolitika wena. Yeah. Yeah. Ngikhohle ukuthi ngingimahlanga ngizipolitiki mina. Okay. Uyayizwisisa ngoba uzipolitika wena njani awuzazi ugcina umuntu angazazi ibackground yakhe. Yeah. Ukuzipolitika lo. Ngoba ipolitika ina background. Asikhuluma iqiniso. Ina background. Uyayibona. So now ugcina uzipolitika. So kubalekile ukuze sibuyele emasisweni abantu kube babantu abantu bazi ukuthi nangifuna ukuthatha isithembu ngenzani of nangifuna ukuthatha ngiyisokana ngenzani. Yonke lento kufuna ibuye ifundiswe. Ngoba kuyahluka abanye sesinalento leyo ukuthi phuma kancane esihlukweni ngiyarabhela. Kunento leyo ukuthi umntwana naka basho indaba ivezwa ukuthi umuntu pregnant. Akusili isiko la kusindu lelo. Ukuthi wena upractice lapha kwabane then sesithwala umntwana basho siyokubika isisu then sesiyakwazi. Ayibereki njani. Esikhabe lesintu uthatha kunganasisu kungana next uveza indaba. Kunalento bathi iveza indaba ngesindebele. Okay. Yeah, mina ngingimahlangu ngibiza boThabethe. Yeah. Bayabangani bami. Yeah. Siyakhamba siye emzini lo siyokuveza indaba. Baba lapha khasibethe nangamanje. Okay. Yezwa. Kungana next. Kungana next. Nethi nje sibona umakoti nasifika lapha siyatsho sithi yong baba sibeletha basho njalo. Okay. Yeah. Yena nakumuntu wazi isinto sokungizwile nangithi baba wena ukhulumela mina uthi baba sizela ekhaya usibelethe. Okay. Siba usibelethe. Yeah. Yena sowuzwile ukuthi labantu laba beza nendaba izindaba. Yeah, umunye kangigijimise ngabomo umunye athi kini awakhambani ngizakubona ngaboyihlo. Oh. Yezwa. Yena lapho senajika la. Seniyajika ngeke lapho nimukelekile.
manje into ezinjalo babuthabethe kufanele sihlale phansi sizifundise abantu yeah ngoba silahlekile nasikhuluma ngesithembu khona silahleke khulu yeah abantu bathatha into evela kuma social media like TV in bacabanga ukuthi it's a real life ene kanengi lento baya actor nabantu nawungathi uyayisearcha uyayilandela yeah akusisi isinto awukwazi ukuvela nentombi uthi uzosurprise umama bathi uyayithatha uzoba surprise ekhaya uthi ngiyathatha yeah into yokuthatha into yamadlozi into ehlalelwa phansi ihlelwe ikhulunywe ibawe nemadlozini okay nami nje uze nomfazi man uze nomfazi ubabrugwana bathabethi nangu senzo introduce intombi yami kumama sekhaya akhonakala yeah akhonakala ingakho uthola ukuthi isithembu nakungena omunye uyaphuma yeah kakhulu manje kuba njalo wena uthi ufuna ukuthatha umfazi esithu na ufika nalomfazi nalo uyapaka uyakhamba it's reason asizanga ngendlela yeah so kuze kuyobhulwa lo mlilo manje inkinga ayizanga kuhle leyo okay ngoba isithembu ngisithoma nginganantombi nangisithandayo kaButhabethe ayikho intombi engisomileko la ngaphandle ngihlale phansi nomama nginande ngimdlalisa ukuthi ngicabanga ukuthatha omunye umfazi angithi umletha ukuthi abe aware umfaka kulomqondo lo ukuthi yeah ngelilanga uzobona igcine into awudlala yazi into le uhlala uyibuyelele yeah every day uyayikhuluma lento kuphela 2-3 days kungitshela ufuna uthatha isithembu ngoba kwenza njani ukuvulele so uyakhona ukukhuluma okay uyayibona ukuthi njani so uyakhona uqale wayitshala le wayitshala engqondweni kancane manje ekugcineni uzogcina bona into le ngathi serious yeah akho ngitshele baButhabethe yaza kuphela amalanga lento ungakayikhuluma kahle mina ini ufuna ukwenzani kwenzakala uyadlala ufuqinisile yeah so uyathoma ke manje ukuvulela indlela kodwa hayi man bona bengiyithatha sakudlala mara wena into ekhona kimi so yebo mara na uvele nentombi uthi ngiyayithatha intombi le uzoba nenkinga uyaphuma bayaphambana and ayiseseyinhle mase manje nalabo babeletha wena yeah ubanikela inkinga kakhulu bawukhuluma bathini yeah yayibona mara nayivela seyivela ngalo mama ukuthi hayi man nokubikela ugogo ngayo yeah umama Mthabethe nikhamba lobabili hayi man usamba nalo unkosikazi yeah senguyo batshela man lapha kwami besiba ukwandisa ifamily bathoba bathwala besikhuluma umama yeah uthwala manje yeah ukuthi hayi baba uyathatha so seyikhuluma esifika uyabona ukuthi ebazalini balula yeah yona sothwala meze manje wayikhulume wena yeah mara ke kuyobe seyilula because wena uyenzile ngendlela wayibhula yakhamba namhlanje simenywa thina kuyobe kutinazela umama namhlokha kuyokulotsholo inkomo zithwalwa ngumama bengisayifuna ukuyibuza lapho Jays lapho nasikhamba siyokulobola umuntu asikhamba naye uthwele inkomo ngumama okay sikhamba nomama izwakala ukhomba ukuthi lento lena ikhona inika laba la siyakhona igunya lokuthi akuliwa umntwana abakaye epini ihlelekile yabona nguye ozombawa nalokho nifanele nimbawe mhlambe njike naye nenze nguye ozozikhulumela yabona then ke umamkhulu une role enkulu kakhulu ayidlalayo musa umamkhulu nesithembu kakhulu mangabheka ubukhosi baseSwazini yeah bheke ubukhosi lobethu bamaNdebele yeah ingwenyama esinayo seseyisha but ke sitsho kuba bakhe ilange lacima kumayisha wesibili bekanaso isithembu okay bawungabheka namanje nasithi yakhamba siya emcimbini ingwenyama iyasamwe abomama laba babakhona kuba nokunye ukufudumala okunye namakhosikazi wakhe wonke kuba nokhunye ukufudumala 5 hamba nale 5 kuba nokufudumala nangena lapha kuthiwa amakhosikazi wesigodlweni bangena bonke ayidla so isithembu esihlelekile nawe na uye edrobheni kufanele uye nabafazi bakho bonke nasazithi baButhabethe unesithembu hayi sikubone wehle ekoloyi nakho ehla nabomama bakho
hey leso sithembu sihlelekile sihlelekile leso ya uyayibona and okunye mhlambe engakubeka yeah ukusilahlako sibabantu ukuthi ungulazaro ufuna isithembu uzokulwisa labo okay masizulazaro sikhuluma kanjani sikhuluma ukuthi awukajami kuhle enithorweni phela lokho abekulinywa kungana problem yeah abomama beba nomunye bekanikela isimo uthi wena sisimakho nomunye na isimakho bazibone ukuthi kutshalwa njani kuvunwa njani mara nje isimo sikhwama okay futhi ngamanye amagama usho ukuthi isithembu sihle mawunemali uzijamele ngoba ikhabetho olithenge ngapha yeah ukhumbula nangale baliqalile straight wajamisa iMercedes ngapha yeah umamkhulu awujamisa iMercedes nalo mncane uyiqalile and the same model ngamdengele edalanyana iyokusuka uyayibona balekile ukuthi ubalance kubalekile ukuthi ubalance then abafazi bakho ngeke bavuke bakuhluphile yeah because into engale nangapha ikhona yeah uyayizwisisa awuhlangizwa and now uhlelekileko now uyogroza bakhamba bonke nomunye uchova yakwakhe iqo njengoba ngitsho nalo achove yakhe nalo achove yakhe wena kuhlihla amathumbu ukhambe phakathi kwabo manje hlango ngobe abamama manje kwesinye isikhathi bayistress esifunekayo bayistress bona hlango manje sesifunekayo manje nabayistress bayithuna noma bayi3 and then when you1 ukhopha kanjani mawuyindoda njengoba ngitsho baba yabona nasihlelekile uzokhupha ngoba kukhona ozokucontrolela bona wena ubeka umthetho yeah kukhona ofanele control umamkhulu nguye ofanele control kuwe kuba bulula khandla ngothi manje mara now should mina izindaba ngizikhuluma nomamkhulu bese umamkhulu uzohlalisa laba abanye phansi ukuthi la ekhaya sinomsebenzi ngelanga lingithize ene wena ngiyakukhetha uzosicalela amabhodo wena ngiyakukhetha uzokwenza mina ngizabe ngicale ini ofile khakwethi lapha kagogo kuzobe kunomberego so wena uyokwenza lokho wena uyokwenza lokho mina ngizabe ngicalene nalo mara nawe singakahleleki bayokuya lapha abalwa nguwe uyokubizwa right through noma sekunomnyanya ngiyokubizwa yo kuthi wajikela ngapha ngapha kunje mara nasihlelekileko angeke uzubizwe nokubizwa umnyanya uzabe yokuphela uzokubikelwa sekunyanya sophethe baba kabani ke sahlangana nenkinga sayithi mara sayilungisa sihlelekile leso sithembu asidlule nedlana hlango isithembu ikhaya labiyelwa na or isithembu siyabiyelwa na siyabiyelwa yeah sona siyabiyelwa angeke ube nesithembu uthi ngeke usibiyele yeah angeke uthulisa lo msindo masibiyelile exactly yonke into uthulisa umsindo uvikela abomahlango bangaqala esibayeni sakho ukhumbule ukuthi nawe nesithembu komunye ubaba uyokufika komunye umama uyokufika ekupheleni kweveke ofika ukufika iveke ezayo asifani sibabana umama lo yena ufuna right ugcina chinga le kwamahlango mara ke na umbiyeleko hayi into le yabe ikufika nengcondweni yayibona akayicabanga nokuyicabanga yayibona ufocus kuwe so angeke vele ube nesithembu uthi angeke usibiyele uzoba nenkinga actually njengendoda ekhaya labiyela even unomfazi munye uyabiya ikhaya labiyela bawuzothi basho unekhaya ndana ulibiyela bazodabulapha abantu bazozenzela abantu bazodabulapha uma kufanele noma ungekho abone ngathi isithunzi sakho sikhona abone ngathi ukhona nakuphela 3 hours ungekho azibuza ukuthi baba lo waya ngabuyi libiyelwe ke lelo khaya yebo kwanga mawujwayele ukufika ngo5 uchayisa mhlambe ngo4 kwathi 5:30 ufuna jabe gate kanti uphi baba akajami ngoba uwara ukuthi uwenza okhunye uwarela ukuthi awukafiki ekhaya mara masenjalo ke sengathi sika control manje akacontrol ugcina ngishayele nomthetho angeke kushayela ngithi yena ujabulela ukuthi ufikile into emkhoso faka ukuthi ufikile angeke akubethele umthetho umbiyele
Yeah. nedi ukuthi na ungekho kuba nale space kuba nesithunzi sakho kuye uzomsiya. Okay. Yeah, kuba nale gap ithi iBhayibheli leyisho ithi ihlangothi nguye ihlangothi nguye. Yeah. So lehlangothi linguwe na ubiyele kulihlala liphila. Mara hlango leyo ngathi kufanele ijule kancane because manje makungenzeka uzima kukhumbula enombiyele umntana abantu and uzimsakukhumbulile wena and then lapho soyindlulisa kanjani. But that's why kwaba nento yokuzila. Mawuzila abakuzilisi ekhaya ke ngithi ngingumfowenu nangingumfowenu ngiyakuyazi inyanga yakho. Okay. Na uceda ukushona into esizoyenza obvious yonke into esizoyenza lesoyenza nalenyanga. Okay. And inyanga iyobeyazi ukuthi umama lubiyelo koseke ichaplule. That's why kunokuzila. Okuzila kahle kahle kusukela lapho uzile ungahlangani namadoda ungahlangani nabantu ukuze lo mberego la ekhaya uphetheke ngendlela erayi. Hayi ukuthi intomberego othene bawuphetha ngiwo loyo ubiyela. Bani balungisa izinto kahle. Izinto bahlalisa kahle. Nedi wena ngeke wazi but nalelanga bathi nizokugeza. Yeah. Angeke bakubizi enyanga ebuya le izokugeza. Bobiza le. Iyazi ukuthi igeza ini, ikhipha ini. Okay. Uyangithola mse. Yezwakala. Injani? Yezwakala. Yayenza isense. Maye thina sikhulela la elokushini hlangu ezinye ziyazeca. Yabona sizibamba ngendleleni. Mara namba buthabethe noma siyazilalela kancane. Bontayi lezi ngathi ngeke zingisebenzele ngoba asinayo information. And information ibalulekile ngobuntu. Yeah. Ngoba na ungana information yobuntu. That's why uthola izwe lethu selithathwa abantu bangaphandle. Yeah. Ma-South Africa silahle ubuntu. Asizazi ukuthi sibuya. Yeah, kakhulu. Yes. So into ebalulekile ukuthi sizazi ukuthi sibuyaphi. Yeah. Then uzokhona ukuvikela nanoma yini into ekhona. Kunjalo. Hayi ngiyakuzwa hlangu. Hayi ngiyakuzwa yeah. Kunalento le ethi angeke wazi ukuthi uyapi. Ungazi ukuthi ubuyaphi. Kusho njalo. So mawazi isintu. Yeah. Uzazi ukuthi ubuyaphi. Yeah. Uzowazi ukuthi uyapi. Alright. Ya iBhayibheli ngakuhla uma ngidlula ngapha eBhayibhelini. Yeah. Lithi ukungazi kuyasibulala. Injalo. Yeah, ukungazi kuyasibulala la. Ukwazi yiko okusizayo. Abantu bayafa ngokuswela ulwazi. Yeah, endesiyafa ngokuswela ulwazi. Nekuya ngokuthi liphi ulwazi olufunayo. Manje siyabonga ukuthi usilethele ulwazi lesithembu. Ukuthi isithembu iprocedure yesithembu kufanele ilandelwe ngalendlela le. And okunye ukugcizelela mhlambe kulento yesithembu basabukela abalaleli bomama. Yeah. Abomama uzabathi athi mina ngisifunda isithembu. Angeke ngivuke mina ngifika omunye ngiyakhamba. Yeah. Already usesithenjini. Kanjani la? Because uyichaza. Already usesithenjini ungumama mara uthi isithemba usifunda. Masingabala abobaba abafaithful mhlambe asithi singathi siyakhuluma sithi abanabo makhwapheni ngabantu bancane khulu. Usho njalo hlangu. Bancane khulu. Mina ngisho ngiyindoda ngiyakutshela. Yeah. Bancane khulu. Out of 100% ngakunika 30%. Hey. Even abo pastor noma bangazongibetha abafundisi noma bazongibetha abafundisi mara ngiyakutshela even abafundisi ngikakukhomba abafundisi esikhamba babhace ebusuku ngithi bakhona lapha bayabhaca nangu umfundisi umazi emini achumayela wena athi ungakwenzi so usesithembini mara asikho permanent so kungcono ube nesithembu esipermanent usibeke etafuleni wonke umuntu asazi nasibona ukhamba lapha singathi uloya mama wenzani uThabethe sazi ukuthi uThabethe unomfazi omncane unanamkoneni uThabethe uyayibona siyazi sonke yezwakala
So yinto abomama ekosaba ifunde ukuthi already usestage yeah maruthi awusifuni but angisho azikho like asiphasiswanga asikho emthethweni lezo asikho emthethweni but if u avoid ukugula uzogula if u avoid ukuhlukumezeka uzokuhlukumezeka ngoba lo baba nakahola 20,000 already kune 3,000 engafiki kwakho ayifiki le kune 4,000 engafiki 5,000 petrol uyayibona so rather than wazi ukuthi ku 20,000 ngina 10,000 khona umunye una 10,000 ufila free uba ngumama isidudlo nga yeah cause uyazi kwenzakalani uyabona ngiyabona isikhathi sethu sesiphelile la amazwi akho okugcina hla amazwi ami okugcina ngathi emphakathini asibuyele masisweni yeah impilo esiphilwa abantu bekhethwa isiyo yeah ayisiyo asibuyele masisweni nawu indebele isiko lekhenu yalazi nawu umswati isiko lekhenu yalazi ngabandlulula ukuthi isibuyele masikweni njani but asibuyele masikweni amasiko ngiyo azokukhomba ukuthi ungubani inkosi awenzi ungazostrara la usikhuluma ngesithembu mara ekhenu akekho noyone waba nesithembu because awuzazi imali ikhona hla mara awuzazi mara imali ikhona iyangivumela ukuthi ngathatha abafazi abayi2 noma abayi3 ngiyavuma mara iyakuvumela ukuthi uthatha abafazi abayi2 mara wenza into ongayazi angithi yiko hla ngosilanda nini ukuthi nizosifundisa akufanele ube ne-background yalento ekhaya okay abo baba omncane nabo sokubani bani abazokukhuza bakukhuze bazi ukuthi bakukhuza ngento bayazi yeah manje nabo bayafunisa bakufuna bomahlangu bazobabuza ukuthi konje isithembu unelungelo lokwenza so isithembu sine background mahlangu izwakele njani ya izwakele ngiyacabanga ukuthi masohlangana namadoda sizokubiza hla sizohlaliselana nahle akunakinga indaba yesithembu akunakinga because siyasithanda kodwa asazi ukuthi kufanele sendlile njani siyabonga hla siyathokoza khuluma ndoda ungathuli babukele emakhaya isho yethi iphelela lana siyabuya futhi langelandelayo ungakhohlwa ukusubscribe kukhuluma ndoda ungathuli inkinga yagibelana sesambile babukele emakhaya siyathokoza sithokoze hla